1,000 paanga, second prize 8,000 paanga, and third prize 500 paanga. E whai e whiauhi, Junior, Preteen, Bea Moe Teen. Lava bege dau te kawhata hamoko I he Facebooka, Broadcom FM Broadcasting. I he taimini koe kau tāme ai ni ai fufua tau olonga e whiawhini unau kata mai ki Stacey. Tāme ai whaone lua mei la paha. Io koe kalapu bosi bosi. Moskola ni I he Stacey he taimini. Tupan uri loke ha so te hina muna o kahawa maire. Io whakatapu moe hautoka o e kilukilua. Tapu moe hautupua o e whanua I o no I kuonga. Whakatulo watu pea moe ngahi tala whamaunga. Io ihe lotu pea moe whanua. Aia ne whakatoka. Kalu mei mua I mua. Tuku mua ke u hoko atu he. Ke u laulawe atu ki oa koia o e whae masiwa. Io kua luwa kotoa. Io ke sani pea ke whamau whatu ke whai aki a si ene laukau. Isa e mafoa ai ata ai tala matangi koia o e mama. Io pea uhu atuai a si ete tamai. Pea uhu atuai si ete tamai. Io ka e iloa pea mo e foto te hina I he ao mai koia a e kakala. Koia ka raki ka mou. Pasasi mai ko e tau whika uwaki ena ki he whiawhini. Kau tā mea ko e mos koula.
malo pito ko e fika ulua ki he e whiawhini. Ai ko Eleanor, ai pea mo e whasi taunga, ko e upe o Uluwalu, pea mo e kau langtua, ko e kalapu mosmosi. To e paswasi mai. Wa malo ato bito, ko e whika ua kia o e whiawhini. Te tau hoka tulewa ki he whika ua, o e tau whiau hikoia o e whiawhini. Whika ua koe e tau whiau hi ko Erenoa Kainga. Ko Luisa Vavahea. Kataki mo pasasi mai, ka re maupe ai whika ua, ka ulantua, pe koki ki he tō tātaunga, tātari whiwhia mo tō ki he Punga Stacey i he taimini. Ko tui pe ku ue pe hanga hiriri o me risi ko ia MC, o e tau risi ko ia i he Porokalama. Pake, ko e kaunta mea ni langi tua i he Punga Stacey he taimini. Aia ko e whika tolu e nia ka pau o ko tono pēna whatonu me MC, ko Luisa Vavahea Palo. Ko ia mo kanato pasasi mai, ko e kauta mea ni, ko e huwhalupe o roto senei. To e paswasi mai koe whatu mei langi mei tatau motonga.
Malo bito ko kau tape ai fatu mai langi mai e kolo kakalaia. Pe mo fasaulunga ko hiwa o pitu tau kai. Luisa va he a palu tui leila. Famalo atu apito ki he taunga koia famalo atu fafo fapito ngahi taunga ko le famoi mole ke lao ke pau ko te taunga ko hu ko tau turi taimi ai ko hoko pe ai hiwa ko tau lavaia e tau katoanga i e poni mate mai pe mo uila i e taimini te tau hoko atu ki he fea hui hoko tau ni mai ni ki he tau walu kau ta mea ma kau lang tua ki he taulunga koe ni Catherine Tangimana ko e kau ta mea ko e kau lele mei toke lau fas taulunga sei o whapine Catherine Grace Tangimana ko tau lunga hono tolu ia ki he whiawhini. Ko e risi ko ia ki he tau kauta mea e tau whahoko mai peia he MC.
Anti pasemata. Vi tamusida. Ai ako fika. Ana vareti foto. Ko e kaulantua ke taunga koe ni e pauwatu e ana Violeti foto. Ko e kalapu mosmosi ai pe. Pe taurunga ia e taha. Pea kakato ai konga uraki programa ko fe auhi ai kalasi junior tau ni ba ke tau baro. Ai hoko mai lewa ki ai pre-tea ta o honga fulu tupu si i. Pea to whaas lewa hai tamai klalahi teen tau taha tolu ke tau taha fitu. Whapito e programa e he whini ko wakai atu ke i au koro mai pea e kakai whanua pea ka pau ke mea mai oku ata ke whanoko mai koe ki he ni ke tau kauwhataha i he programa o e hauani. Tu te ni te whaafofai ni i he wafu nā te tau kauwhataha e whini. Te ka maa whana pe koe ai e moesea tangatu rere ki ai o māta ai programa. Sianga maheni pe ia o tawa mai te ngai tau ko mare watu. Tako ia, e ngai riri uia ku pau pe ke hoko.
Malo avito ko ana Violeti foto pe mo ne talua ke fasi ko fau pengu tu ila ai ha ere ki Britania to e posa si mai ka tua ko kalapu mos ko la mei alana malo avito o ku Korea tueni ki he fika ua ki koeni e klupu hono wa ai feau i ko ia klupu hono wa o ku fe ma ko ki he fare teu i e taimini ki teu ki hoko atu. Ko ia ki kamata ko ia klasio no wa tau hiwa ki tau tahawa. Ko ia tau ke i he klasi ulwa ki pe tau nima ko ia ki he tau walu. I he taimini te tau hoko atu lewa ki he ki tahaina ko ni ko he ai ko tota tau lua ko ni ko Aria Anisha erei mai moa Pailate a huli maakato. Pea koe kau tāmea ma kau langi tua koe ni, koe ne si ngahi tamai pe, mei he hall magaloa, api ko tāpun si lewa, pea moe whalelotu toi tuu. Pea koe tōtaha koe na ne pāka koe ai taulunga koe ni, ko hapai watu wei. Kadaki mo pasisi mai kau tāmea koe ni mei he ho wakaloa api ko tāpun siliwa mo e wharelotu toi tuu. Ko e tō taha taulunga aina ko Aria Anisha e rei mai moa pailate a huli maa kato. No!
o bito ko te whamalo ki he kia io kia Aria Anisha e rei mai moa pailate a huri maa kato pe mo e kau mai e tau whiau hi koia ai tau nima koia ki he tau walu to e atu foki ai whamalo ki he kau tā mea koia mei he holo wakaloa a piko tāpun siliwa pe mo e whale lotu toi tuu aia koe whasi taurunga koe tō whasi kakara ai I ka reo ma o pau koia ko tau whiauhi ai taurunga junior o e tau wike heilala hoko atu ki he tō taha whaosi koia I he kalasi koe ni tau nima ke tau walu. The last contestants on this category, 5 years old to 8 years old. Kataki o paswasi mai o siu atini siwia, aitin siwia anau kilangi pulu. Siu aitini siwia anau kilangi pulu. Io koe whasaurunga, koe whasi mahanga. Moonlight o wawau pe moe hala kua papa. Koe tā mea, koe fōwhoanga. Ngahi tau koe ki mua mo mea I pene e ngahi whamatala ki he ngahi taulunga ngahi teunga taulunga koe tauni I kai o koe ki toi kau mo hono whamatala ia o e teunga taulunga koe taulunga pe whai hono sivi I konga pe mo ia a hono turi koe ia ki he taimi koe hiva I he tūtuni koe ia ki he kotoa ngahi programa o e takmamata ki he tauni koe hiva e ngata ki ai hiva po uri kai to e loa me ai kau ta mea langi tua koe fofoanga
Malo apito, pamalo atu aia koe whaosia i he klasi uluaki, ai tau nima ki he tau walo, aia ne whaukwatuia e siu, ai tini sivia anau ki langi polo. Moe kaulang tua, koe kalapopo anga, aia koe whasaulunga, koe mai moa mahanga, koe moonlight in wawao, pea moe hala ko papa. Ka i he taimini te tau hoka tulewa ki he klasi wā. The category number 2, first on the list. Litiana Lily France Lisala. Aia koe whikaua ki eni i he tau hiwa ki he tau tahaua. Lava tu e kalasi uraki ia junior tau ni maa ke waru. Aia le whakao siko ia e siu ai tini sivia anau ki langi pulu mo e kau hiwa fofo anga. Ko e kamata ni e pre-teen tau hiwa ke tau tahawa Litiana Lily France Ko ia mou Lisala. karato paspasi mai whikaua ki koe ni he tau hiwa ki he tau tahaua. Ko Litiana Lily France Lisala.
Whamalo atu ke whika ua ki o e tau hiwa ki e tau tahawaia. Aia ko Ritiana Lili France Lisala. Pea mono whasaunga ko e tauranga wawau. Malo apito ka tau hokatu ki he tau whika ua. Ko ia whamalo atu apito ki he kau pea hui, turi taimi mai, mantui ko tau tuturi pe ki he hiwa. Ko ia i he taimini mo pasasi mai ko Mafi Siu ki Horeva Junior Masalu. Ko e whasaulunga ko ia o Mafi, ko e heilala whautia, aia e taia tupeia e ti wharemaka, pea mo J-Boy. Kalafua pe Kai whakama o ngā tuhe e te talawe Ki hoto ka hoa o ku whai aki e pole pole Ilo he tonga kotoa Ilo I he fo I kolote Kalafua pe Kai whakama o ngā tuhe e te talawe Ki hoto ka hoa o ku whai aki e pole pole Ilo he tonga kotoa Ilo I he fo I kolote Kuoka puna e I kale hau e ata Tangi tangi e fo I malau o e ta aki mo e ata O tumo o mua na alo ki he lomolongo o e hau Ke whakame I te
Malo bito ko mafi siu ki o lewa junior masaluia. Pea moe ne taunga, koe whasi taunga, koe heilala, whausia. Te tau hoka tu lewa ki he whiauhi tō taha ko ia Leonora, Tapuaki, Waitakere, Junior Makasin. Ko ia koe kalasi pokeni hono wā, u tau lotonga iai, koe tau hiwa ki tau tahaua, koe whika uaini. Kau tāme ai pē, ai mos koula. Toi lua pē ke waweange kau langi tua, koe tau turi pē hiwa. Lenora Taupaki Waitakere Junior Makasini koe whikatolo ia I he preteen. Malo, te paspasi mai, mos koula ia. Tō tāta lunga Leonora, Tapuaki, Waitakere Junior Makasini. Kono whasi taulunga koe tawake.
Malo pito ko e pasalunga ia ko e tawake o tu perente talunga ia tuia e Leonora Tabuaki wai Taupaki Waitakere Junior Magasini mo ka ulang tua ko e kalapu mosmosi koula malo ko ia oku kei tatari fefi ai pe ki moto ko ia mo la mai ki tau kau fataha ke fofifia i koe ai wike katoanga koe ni ai heilala i he otmotu wanga o wha. Te tau hoka turewa ki he tōtaha hoko aia ko Merenaite Whelofiaki Mounga. Merenaite Whelofiaki Mounga. Ko e whasi taurunga koe ni o Merenaite, ko e talanoa maari e ko ia. Mu whaongona pe i he rekio, pea whenga ke whakatauha mō tohi. Talanoa ko ia o tuai kai pau. Ai ko e mai moa ini, ai kuini o whena tonga, me tō whai mara kula, Queen Charlotte, ko e tuai kai pau.
pito ko talunga ne whako atu melenaite pe lopia ki moonga ki he talanoa ko ia ai tuai kai pau. Ko ia tātari mi pia mo tolu ko tau tā me aini ai whatmeilangi ai pe. Te nau poupou ki he talunga koe ni ai tō taha hoko koe ni ko ana whatai naa. Kei whaa te me whawhi ki he tonga katoa ka pako te umane whainga maari o ke mea mai ki he programa. Ke he pewhoki atmosphere ia ho I heni tonu. Ko ia wata e be ai whamaro. Pao pe I he Heilala Village wafu ko vuna. Ka pau ngari fu mo moko ea o ta wai beho moni. Koe tau pesi Facebook a Broadcom FM Broadcasting ma wai ai programa. Pea pewhoki tau reti o wa whipoi ni mai whai maa. Ko ia mo toi pasasi mai ana whataina.
Bito, malo bito. Ana fatai na pe wa te me fa malo ki he ka ulang tua. Ai ta me a koia kalapu. Iyo ai kalapu I fitalanga ia. Pe mo fasalunga ko ha mo heopo. Malo bito. I'd like to thank the sponsor of the Tourism Festival 2023, the platinum sponsor, the Government of Tonga, Fiji Airways, Ports Authority, Comfort Zone, Furniture and Party Rental, and BSB Bank, the Cold sponsor, the MBF Bank, Little Italy Restaurant and Hotel, TCC, the Tanoa International Hotel, and also the Bronze, the One Tok Tonga, and Jet Save Kau Whanua. Wa te whamalo ki he kau sponsor ia. Pea whamanata taipe, mo tau ngahi polo kalama koia, au e hoko atu koia, ko a pongpongi au pule lulu. Pongi, ko a pongpongi taimio no e whea pi, ko e whea auhi tareni tia. Pea ko e tu a pule lulu, ko e whea auhi hiwa kakala. Ka koeni, ko mau mai e tau toko taha taurunga hoko. Mo karaki o paspasi I mai, ko hina hingano. Pasalunga koia o hina, ko e mai moa, ai la ko unga konua ko insalote, ko e hala ko papa. Kore ke hufanga I tala malu ka katoe fo. Ka ta mo gi fini mo to atu ani ke fai hala. Kore ke hufanga I tala malu ka katoe fo no. Ka ta mo gi fini mo to atu ani ke fai hala lava ki soto uinga. O se kulere mai me vai ko niu to wa mo taulanga pasulangi. Seuke, he kai mangalo e funga one tare mo puatori no fo. He koe fata ku mafana maupe. Whakapo e funga whawa mo hala tukutonga, si ono taria hoto whanonga tuani. Hoke ia e lotoni mo loto whawhetai. Tupe mua e kui tangata kene si whawhe awa o ke katoa ngani. O seu ka kei taolunga, me whakana nivi si ufanga kui, me whikafa si ufanga whae tangata, me api ko tangi ki muri he lotu. Ko au, hena haiterensia teiva hingano, Miss Unaloto ki hewani. Ko hoku te unga koe wheta aki ko fungani ake a kafa, ko fi o sia ake a kupesi, koe whata o tuitonga. Iyo, koe whamanatu maupe a pure atu pou, koe maumaruta anga, moe malu anga ki a te au, moe hako tupo e whanua. O te unga ake a maka koloa o oseni. Wisa a tō whē koe koloa hota whanua. Ko hoku teki, koe mape I peo, mata I tofe o wawau, na e ukufia me he uraki puatare fusi, ke u fotu mai aki ke he katoa ngani. Pea mohi mo kiris nima e kui whewhine, me he wawau peo senda o wafu lolo a halai walu, ke te unga mai ake kristala o seni o vavao. Ko hoto tā kai ko si whelolo tuitui o wongo kui me api ko wherewhata, ai lolo haiterensia o funga mutou. Ko hoku fasta o lunga, ko mai moa la a ko unga whanua, koi ni salote tupou tolu, koi hala ko papa. Miss Unaloto ki hewani. Esse dom
Pito, mau pito hena hinga noia mo ne pasaunga hala ko papa. Koia toi whamanatua toi pe ai toinga koia e poloklama e tau wike hei lala. Aia koe aho flaite, koe aho taunoa koia sune. Koe io, koe hulu ia foi whaiva i loa koia. Ai ei tongani. Friday, the screening of the film Red and White, Brass. Io koe whaiva ia e hulu i koe ni i he whalaite ia whawhi atu a moutou kiai pa koe sumba rewa. I he pongpongi ia koe ia ki he pongpongi. Pule lulu ia pongpongi ia au koe sumba whawhi atu moutou taimi hawhi ia ai ono. Io ki he Heilala Village pe ki heni pe whaukwai ai sumba pea mo e whalaite ia. Pea mo e whalaite ai koe tau sumba ia i heni pe. Ka te tau hokatu rewa ki tau tolu. Ki he tōtaha koe ni oku hoko, whiauhi hoko ia. Ka e paspasi mai, ai kau tāmea koe ia, mei he ho wakaloa ia, pea mo e tāpon siliwa. Pe puk. Kataki ai katako tata mai beki mo a ki uno na beki e tava ki ko ki uno no sibe ki ko Maria Lauri kata. Thank you.
Malopito koe lawaia e taulunga. Tau ke I he kalasi hono wape ai whiauhi koe ni. Maile lauri I kata. Maile lauri I kato. Malo ambito te tau hoko atu lewa. Ko ia whabalo atu ki he kau peaui. Hoko hoko mai ko ia. Wawe pe e tau peaui ko ia I he whiawhini. Te tau hoko atu lewa ki he tau lunga hoko. Ko maata whinau. Ia ka lava e tau longa mata whinau. E toe lewa e toko taha. Pea kakato ai pre-teen. Maata whifua whakakoloa he lotu moi ako whinau. Koe whika wāloia mei he toko hiva. O ngau whiauhi I he pre-teen. Aia koe tau hiva ki he tau taha ua. Ko toi papasi mai maata whinau.
Malopito ko talunga whakatu mata whinau i he kalasia honoa. Wa malopi ki he kau tāmea pe poki ki he Chevron. Ki he te tau hoka tolewa ki he tō taha whao sikoni i he tau kalasi honoa. Mō kataki o paswasi mai ko siare e afu tāua. Whaosia i he preteen siare afu tāuwha. Io, koe kau tāmea kena tau pehe koe kau mosmos koulai ben. Ka koe tō peke tōk whaukom he MC hingoa e kau hiwa, e kau langitua. To e whamatala i e te unga ia mo i kakala. O ku te unga mai a ki he tahine tau lunga, hange ko iana tau anga mahe ni kai ki mua. Mahalo e bemo riu ki he kaulangi tua, ha ana u kaka ke funga Stacy, ko e kau hiwa whe mautou. Go,
Koia koe whausi ai kau taurunga koia kala se roa. Pea aia ne whaukatuia e siare a futau wha. Pea popo kia e kau lantoa koia, toka po walo mei kolovai, koe no whastaurunga, koe upe o mano mataongo. I e taimini te tau hoka tulewa ki e kalasi whaus koia, tau whiau koia i e whiapini ko e tau taha tolu ki e tau taha fitu. Now we are now in the last category of the traditional Tongan dancing competition for this evening. Ko ia ko e tau hoka tulewa kai ke tau te tatari, mantui tau turi taimbe. Ko e tō tangatanga ko Lesieri, Whatai Melo o Ululua Maia. O ku whafonga i mai foki e Lesieri, Whatai Melo, Ululua Maia, ai Te Unu Koula Academy mei Aotearoa. Lesieri, Whatai Melo o Ululua Maia. O Lesieri, koe tahai me ngai mai moa, kune o Whina Tonga me tō whākoe Malai Kula, kun Charlotte. Fua whine mui e ni i he... O e molo malo pe ipu koula. Lava e taolunga Lesieri, o kuto e toko fitu mei hono tua. Kau tau turi pe ke hiwa. Ko e osongo fulu e ni mei he walu. Eu, fu,
Malapito ko e taurunga ia ai ko e fofua. Ko da ia e kalasi fa moi moi ko e tau pia ko ki he pepini. Ai ta tau lu ko ke tau ta fitu ko leseri mai ai ko ne fofonga i mai ai fe unu ko la academy ko ia mai out aroa. Pe mo e ka ulang tua popo ki ai kalapu fane roa ia mai la paha. Malapito ka tau hoka tu lewa ki he tō taha hoko, whiauhi hoko ia. Ko e tō taha hoko koe ni e kalasi koe ni, ko Eliasepa Junior Moala. Tau tātou reni me i matoku haapai, waini, sila pelua, tonga tapu. Ko e whasi taurunga ko e tānoa o Whewhila ia. Aia na e whaupe hono tāanga, pe whawhasi o Hiwai, e he kalapu hūwhangalupe o Loto Sene. Tō e pasasi mai, Eliasepa Junior Moala.
Aloha Vito, Eliesepa Junior Moala. Pe whamalo atu ki e tula whare, ka tau hoko atu. Tau hoko atu ki e tō taha hoko. Aia ko e tō taha hoko ni ko ilaisa ne talilupe nafe. Ko e whasi tau olunga ko ia o ilaisa ne ko e pae maka. Ko e punake pe mo e whaka ko hapai watwei. Ka utamea ko e whatu meilangi mei tatamotonga. Ko ia toe whamanato a toi pe tau poloklama ko ia ki he toe ngā koe au ikeni a pongpongi foki ko e whiauhi tareni ti ia. Mo we whiawhia mai ke tau whiauhi ko ia tareni ti mana ko au pito e ngahi lau tō ko ia kau mai koe ni ke whiauhi mana ngahi tareni ti pe foki ki e tua pule lulu. Aia ko e whiauhi hiwa kakala ia ai ngahi kalapu pe mo e tāmea ko ia ai ngai kolo. Ko ia mouto e pasasi mai laisane talilupe nafe. Mo e nau kau lang tua ko whatu mei langi mei te tamotonga. Ko e whasi taulunga, ko e pai maka. Fika tolu e ni i he kalasi tini, tau taha tolu ke tau taha fito. Laisa ne talilupe nafe.
na tapasio ata whetala ki anga o i o e whalau waka. Ka tau hoko atu ki e tau tahako, i laisane si naitakala pelenato mei maufanga. Koe whasi tau runga o laisane si naitakala pelenato, koe whasi mei o maufanga. Malo abito ilaisane sinaitakala pelenato. Malo abito. Malo koe koe papa kita para sponsor koe bisa orang tadi koe para koe bisa juga cuma itu ya ha fiau yo ko ilaisane sofa.
Ai a koe fasi tau onua koe ne o ilaisane, koe upe, ai tahine ko prinsesi la tu fuipeka. Kau tā mea koe kalapu toa hola, koe kalapu toa ko pou walu, koe punake koe nani whaka, tuku pe ke u wha pe, ia ngahi vai haka, ke whakau whiofi pe ki he mai moani. Laisane, io Marieta o whanoa soafa.
whasalunga koe upe o lātu huipeka. Mālo. Koia hoko lelei au pito e tau polokama pe au talunga koia o e fefini. Te tau hoka tulewa ki he taurunga hoko e whahokatuia e anita whatawhehi. Lupe tu lelei perenato. Ko no whasi taurunga ko e talanoa ia o e kawa. Kawa koe kiria mei whaimata. Anita whakawhi lupe tuanlerei perenato. Ko whai
ka ave ia mafi whakapotu ko e whanua e tauhi ke malu ko e whatungia ke whakapapau ko e oa piki ke mau angi a apa o e hau ko e oa piki ke mau angi a apa o e hau Malo abito ko e talungai ane whahokatu e Anita. Whatawhehi lupe io perenato ia. Pea ne talunga i foki ai talanoa ko ia o e kawa. The last contestant was dancing to the origin of the kawa. How it is served and how it is drink. Ka tau hokatu ki he tōtaha koe ni hoko, tau whiahui, wawepe tau whiahui e pōni, o te whamalo ki he kau ngawe, no whakako le lei mai. Ka te tau hokatu ki a Suria Otoota, mō koi pepa. Suria Otoota, mō koi pepa. Ko e whasi tau lunga koe no Suria, ko e Talakeola, pea oku hiwa i atu peia. E he kalapu mosi koula ia. Ko ia whapunga i hoki e Suria, ai Miss Fia Dance Academy. Malo. Ko ia whiwhia koe e whaukwatu o ku tau iheni whantaha pia moe Miss Heilanga whamui taha. Aia pia tō whamamarahi ko ia ai COVID pia hoko mai ai. Wai e tautari whiwhia a Yehenara Shogup malo ai la mai e tau whiohi ko ia i he whiwhini. Ka tau hokwatu ki a Suria Otoota. Mo koi pepa, mo e kau tāmea, ko e mosi koula. Suria Otoota mo koi pepa. Pea kala vai taurunga Suria tohe e taurunga e taha whaosi. Pea kaka toe whiauhi o e whiawhini. Wawe pe tau poka ma. Ko e teen. Tau taha tauru ke tau taha whitu. Ko e kaulangi tua i he Stacey e David. Ko e kauhiwa klapu mosi koula.
Yo lele ai hoko o fatu, sia ko ka poa mo alo i talau. Ko e talunga e ne whakatuia, suria oto ota. Io mo ko i pepaia, pea pe foki ki he popo mai ai kau tā mea koia, ai kalapu mosmosi kou la mei anana, ko e hiwa, ko e pasaulunga. Io hokaua pe ko e hiwa latu e tua te pea mo e hiwa wha a vaia. Mā loa pito, ka tau hoko atu. Tau hoko atu ki he tōtā koe no hoko, kono hingoa. Kono hingoa, ko io ko e hingoa ko Salote Mafi Lanivia. Ko Salote, mei loto kolofo o nukalofa. Ko ia koe sponsor foki o e talunga koe ni, koe whata ki he hau company. Kau lang tua, koe kau hiwai pe, ma kau tā mea, toa ko pōwalu, mei he whalawata. Koe taualunga whaasia ni rai whiawhine, Salote Mafi Lanivia.
Obito, pamalo atu ki a Salote Mafi Lamnia, mei loto kolofo nukalofa, pea mo Okalani, California, Amerika. Thank you, Laminia. Salote Mafi Lanivia. Hail herself all the way from Auckland, California, US of A. And right here in the heart of Nuku'alofa, Kolofo'ou. Famalo atu. Fa karaki pe ko ki mesi mai pe ai tota ko ni tonga ko tau taimi ai ko osoko hiwa ka ku ompe ki taimi si pe ke tau hoto ko atu aki ko ni ko lava lelei ai tau ngahi pe au hi ko ia tu ko taimi ko ni ke fai ha famao popo ai ngau ko ia ai kau famao e fau ko ta fagaliani ko e kau tana whakoia. Mei he tanunga popo mo e wha o ne lua. Mei uiha. Ko e motu ia o e ngahi siripa. Ladies and gentlemen, now on stage the drama from the island of Uiha, the Ha'apai Island. Whamalot ki kau tāna whakoia, mei uiha, pea i he taimini rewa te tau hoko atu, ke i whaipe kau koe kau whamau,
koe o te whamalo ki he kau whamau. Koe kau whamau katoa po koe ni, koe te whaiha. Toi tāla aia koe kau punake. Io pea koe kau matao ni he whaiwa whatoa. Aia koe se aia anti pasemata vitang sila. Pe poki ki a moturiki whakatawa. Pe ki a ana veikoso. Pe mo asena whaupinau. Pe poki ki he punake koia. Ali whereti whonoa. Ka i he taimini, tau tukuheni. Tahe kau tare kita koia o e pot ngāwe. Ke whai atu harea whamalo ko Anthony Coca. Tapo e o tua e taulo tonga. Ka ko kore peke hufanga pe ngai whatapu o sena whaki. Ka e ata peke whata girea whamalo. Ke po karama koni poni, Mr. Olunga, wawhi watolu. Uraki be, a te whamalo ke whawhailangi. Wahina o pai. Malo, whamalo ati ka te koe. Lau mare rerei, ke mea mai, whalangangi, a pokamai pōni. A te whamalo, ki hukau whaafi kotoa, mau mea mai he pōni, ke pokamai koni, whawhiwhia goia, Mr. Olunga, wawhi watolu. Ko e taha beni ai pokama nei whotutu he potungawe, kai pe whoke komite hei lala. Kono tau mua, kono whai ai tari niti, tau whanau. E whai watu whaholo, ai a koe tau Olunga. Koe taha pia, makakoloa, o tau whonua. O tene wha malo, ki tau longai whanau, na mo kau mai, ke pokama koe ni Mr. Olunga, wawhi watolu. Ko mo kau mai, o makatu ungai, ai malawa lelea tau potungau, ai pokama he poni. O te whamalo makehe, ke si mātua, tau whanau, kau pōpō no kotoa, o kau whiauhi kotoa he pōni. Mālo e teu, mo ngawe lai. Whamalo makehe ki he kau whamau, e whiwhini. Mālo e fua whatongia. Pau mahino koe whatongia ma mawha, mo whakahoko e whiwhini. Mālo e ngawe lai. O tene whamalo makehe ke whawhikau. Mālo e taki whalau maari e tau pokama e whiwhini. O te pe whamalo makehe ka mautolo no katoa. Tau iheni, e kolo Hilala Village. Kai pe whoki ati ki mautolo no katoa mo mea mai e ope. Televisione. Ka mariti o. Whamala o mo mea mai. Tau kau whakataha. Ono whawhiwhiai e pokama Mr. Olunga Junior ke wawhi watolu. Hange pe ka veinga o pokama wike he lala pe tau ni Tonga My Kingdom. Pe koe tonga ko kulau kauanga. Pe koe pore ake te tonga. Tonga ko kupure anga whatui. Ofa na mo maua ka tonga whiwhia e whiwhini. Lewa malanga, kau petawa. Halo. Whamalo atu ki he tere ki ta taipe ngai o e Potungawe ko Anthony Coca mo e le whamalo. Pe whamalo atu. That was the vote of thanks from
Anthony Coca of the Tonga of the tourist industry. Pea I he taimini kai te tau toi whaloloa, ko ngā hoki ko tau mau I lau koe ni nai omi koe ni taimi koe te tau ngau ai. Ko ia e ui atu rewa ai ola ko ia o e whiauhi I he taimini. E kamat, pea kataki pe ai whaake whalangangi, ai tahine ko whahina o e pai, kataki ka e whoaki ange ai pare. Aia ko e pare, ko e uaki ua mo e tolu pe. Pea o gai pe ma mo e pare, ke moutoki mau pe ia mei he potngawe, ko e whakahonga ia malo e kaumai, o atu e whakamalo. Ko ia I he taimini, ko e te tau kamata pe me he tolu, ai junior tau nima ki he tau ono. Aia ko e tolu, ko Anita, Anicia, Elei, Maimoa, Io Pailate a Hulu Maakato. Ko ia mo pasasi mai ko e tolu ia. Ko Anita Anicia, Kato. Ko e pare, ko e paanga e nimangeau. Ko ia to e pasasi mai ko e tolu ena, Anita, Anicia, Elei, Io, Maimoa, Pailate a Hulu Maakato. Panga ni mangeau, ko e whikaua, tau ni maki e tau ono. O ku mauia e siu pulu. Aia ko e pare ko e panga e walgeau. Ko e whikaua ia, that was the second place in the first category. Ia 5 to 8 years old. Siu pulu. Pea koe uruaki I he tau nima koia ki he tau walu. O ku mau ia e Ana Violeti. Kotu. First goes to Ana Violeti Fotu. Pea o ko atai pe ai whamalo ke karaki a motol koe toenga koe ni whanau ke mo toki lava pe ke kaunga koe ni ai e atu pe ho mo pare ko e whakahonga ia pe ho mo kau mai ki Catherine Tangimana pe ki Eleanor Kainga pe mo Luisa tui ile ila ko ia koe toenga ia motol ne kau koe ni e kalas koe ni ke mo toki lava ke pe ki he kau ngau e koe ni e pot ngau e tak mamata ke o atu pe ha mo pare ko e whaongai ho mo kau mai. Ko ia ko e pare ua ki ia ko e panga e tawe. Tau hoka tu ki e pre-teen, ko e tau hiwa ia ki e tau tahawa. Aia ko e whikatolu, ko e pare, ko e panga e nimangeau, o ku mau ia e maata whinau. Panga nimangeau. The third prize for
the 9 years old to 12 years old goes to Ma'ata Finau, a prize of 500 pa'anga. Koe wā, koe pare, koe pa'anga e walngeau. Tauhiwa ki tau tahawa o ku mauia e maile kato. Second prize goes to Maile Kato. Prize of 800 ba'anga. Pea koe uluaki i he preteen, tauhiwa ki tau tahawa. O ku mauia, uluaki, ko Leonora Makasini. The praise goes to Leonora Makasini. Koia, koria tueni ki e Palestini koia, o association koia e tang mamata ki a sai moi hau. Ka taki mai ke ne whahoko atu, ai ke te kui koe ni, ai kunei kuna koe ni, ai Mr. Ulunga Junior i he pōni. Ka e toi whaunga toi pe, ai toinga koe ni o kalasi koe ni. Toinga koe o kalasi koe ni, ke mō lama ke pe i pōngai tang mamata, ke mau atu o mō pare, koe whaunga ia, aia ko mō tōren ko hena hingano, pe foki ki a siare tāufa, ko ana naa, pe ki a litiana lisara, pe mo mel naite, pe foki ki a mafi masalo. Aia ko mō tōren, mō tōng lama koe kau ngau koe ia, malo o pito kau mai ki e tau pia ki tau runga, kau tuko e whainga maari koe ni, ki sai mai hau, ka steni, Pea karaki mai ai CEO ki he funga seisi ke poaki ai pare koeni ai Mr. Ulunga Junior. Koia toi paspasi mai Leonora Masini. Koia i e taimini koe Mr. Ulunga Junior te tau hokat gai, koe kete kui ko ia koe tau tātolu ke tau tā whitu. Aia oku tolu ai, oku tolu ai i laisane sofa, koe pare, koe panga ni mangeau. Whika tolu, that's the third prize. For the Mr. Ulunga category, Mr. Ulunga Junior category, third prize, Ilaisane Soafa. Sai, malo ang pito. Tau hokatu ki he whika ua. Koe ua i he Mr. Ulunga Junior, wana ua tolu, o ku mau ia e Suria Pepa. Second prize on the Mr. Ulunga Junior goes to Suria Pepa. Pea karaki pe ai toenga koia io e toki ue tanai kai tuku heni ai uluaki ki he presidenti koia o e Tourist Association ka saya mo hau ke ne karaki mai o whao kotuia. Malo saya.
Whamore be whawhalanglang te whakaloloa. Ka koe tuupe motuani, koe talangofua, ki he kore, ai sponsor koe ni ai Fiji Airways. Pea mo kātaki pe, pau ki talangofua ki ai, he koe kau eni e kautaha, tau le kamata e kātuanga koe ni, mo nau popo he kātuanga hei lala. Tau ki paspasi mai e Fiji Airways. Fufuoloa foke tau, tere whai tau kātoanga, mo tau tāpuni mai he COVID. Ka koe kore mai he pule lahi koe ni koe o Australia, pa mo e whangi whanua koe ni he Pasifiki. Ke toi ki whakahoko atu pe mua e nau pare. Koe tau le kamata e kātoanga ni mo e nau whai e whakahoko e pare koe ni. Koe pare koe ni koe tikite e ua, ki he toko ua, ki he toko taha koe tene mau, ke Folau ki Australia, arat mo e hau, pa tene whiri ha whahinga kolo pe i Australia, o kupuna ki ai Fiji Airways. Koe, o ki hene whakafofonga e kautaha Fiji Airways, ko Laveri Maka. Laveri katako ki mea ki olunga. Koe whewhine eni, te mowo ki ai, o ave ki ai e ki pare, ke ne o atu ho mautiki te. Pea ka pau tewe te mau te whie kore ha toko taha, mo kore me motor ki ai. Wanga lerei pe ia. It will be fair for me to also announce the other major sponsors for this festival. These are the people who committed so far. The Government of Tonga, Fiji Airways, Ports Authority, koe fu feitu koe ne wafko vuna, ta whakamalo ke Ports Authority e nau o mai ke whae tau katoa ngā. Comfort Zone, Furniture, New City, Party Rental, koe tau ute niti koe ni, mo tau whariki, mo stage, koe nau tokoni mai ke tau katoa ngā. Pēwhoki ke PSP Bank. Tau ki paspasi i mai e u kautaha koe ni. Te oate pe e kau sponsors e paanga e taha mano. Ko Tonga Communication Corporation, TCC, Little Italy Hotel, Tanoa Hotel, MBF Bank. Kwai foki pe amoe kau sponsor he Polonise, ko One Talk Tonga, mo chet save tau whanua. O ke ilahi pe u sponsors, o nau talanoa mai, kau teke na wā umai, kau kore te rewa he poni, ke mo ofa ke mo wā umai. Whamalo ati he ki whainga maare koe ni, ka koe whamala ala te ia, mo mana tu i pe, Fiji Airways is still flying. Malo. Kadak, koe whika uraki o kategori koe ni, ko Salote Lanivia. The winner of the Miss Kaulunga Junior 2023 goes to Salote Lanivia from Kolopoo and Auckland, New Zealand. Iyo, kawatu mo ewa, mo ewa. Koia malo abito, koi kunaya Salote Lanivia, Miss Kaulunga Junior 2023. Pea kata ke toinga koi ni, kau toinga koi te uia to mo ingoa, ke mo kata ki mai ke kau ngau e koia, ai potangai tak mamata ke toki whamahino atu ai mao koia ho maupare whakahounga. Aia ko nau lafe, pe fokia Lesieri Maia, ko Ilaisane Perenato, ko Eli Moala, pe foki kia Anita Perenato. Koia kotoa moto koia,
bo la mai ki kau ngau ko ia ai pot ngai tang mata ka ko la vai e tau ka tanga poni ko le toini ki he fai pe kau ai pe ki a pasta se ko pe final ke ka taki mai ke fausia ki e tau ka toanga aki halotu Whaosia ke tau kātanga ki peha tau kau whataha he lotu. Ke tau lotu. Ke tāpua ki mai ko e Sihova mo ne tauhi. Ke malama mai nau nau e whafonga ofa o Sihova ke dek moutol. E ke ne whaaki atu e ne merino nonga mo e fie maari e. E koe kreso tau eiki ko si sukalais. Pe mo e ofa lahi ai o tua ko e tau tamai. Pe mo e whiohi o e lau maari e maa ni o ni. Ke no foia ia he whakataha ngani, pe moki mautolo no kotoa pe o nā hiki, kai whai peo tā ngata, emene. Whatawange nea takere atu ai programa e whiawhini, nei he Heilala Village i he wafu kovunau. Whatau kei he programa e whiawhini ko Siare Anolo, heng koula manu, pe a behefoki ki he whaiwhekau nā ne tatak whalau maari e tau ngāwe pasta se kope whinau ko e rea whamalo ne whahoko ia e Anthony Koka kau ia he kau tare kita e poto ngāwe ko e rea taritari ko vriami ta kau chunia ko si o ia poto ngāwe pea ne mo mea mai pe ke ola e tau ngāwe he whiawhini pe befoki e kau whamau hanau toru e whatongia mawhatoki toki ahau me whamau i koia e tau ngā we mo e tau pokalapa. Tahaia, nei he ngahi kātoanga o ku kei toe mai i he whiawhianga koia e Wike Heilala. Wafe watolu Heilala Festival. Kau whataha i he tau pēsi e Facebook a pepe whoki i he retio. Koe tau kau ngā we koia he Facebook a i he whiawhini. Le fuafatongi au mea i a whatawhehi tuifua. Pea pehe ki a Wepi Lea ko Haripante ki Sina pea pehe foki ki a Pita Tākafua. Mei he tau retio me sake whamokioa pea pehe foki ki a Tupou Lea ko e motua wha a kua au kanoata a malawitu mo mea mai manatu e tau tare niti e whiawhi au hu ka mo mea.